میرے عنوان عکس ایواز و وثبت اے ذکر و طاحت، ایواز و وثبت اے ذکر و طاحت، ای پنچ وحدے نماز و تبلیغ، ای پنچ وحدے قرآن وانی، ای مائیں حورانی وش لسانی، پا نام پہمگ نبن تو واجہ، پا نیکن کارانی دیم رویہ دلے مسیتار نیتی است، پا نیکن کارانی دیم رویہ دلے مسیتار نیتی است، پا نام ملا، پا نام نمازی، پا نام میاں، پا نام ذکری، پا مفت نیکراہی زندگیہ، نبیت ہیمن بلوچ انسان، نبیت وشحال دلے مسلمان، چکہریں ظلمانی قید و بندہ، نبیت حاجو خدای ہستی، اگان تو لوٹے خدای ذاتا، اگان تو لوٹے خدای ذاتا، بپول جندے جبین و مجگاں بیوان راستی لفظ و گالاں، بیمار چاگرد کو ہنگرداں، بگند ماتو گہاری برساں، سبک تچوکیں زمین ہاپا، بگند جندے ملوریں اقسا، بموک دریاہ واد و الماس، بپام حدیثانی نیکیں ابراں، بزاں کہ ملا کیا گشک بھی، بزاں کہ میاں کیا گشک بھی، بزاں تو مانا ہر آستین دینے، بزاں عبادت چطور کنگ دی، بزان انسان ہی منیا، بزان انسان آجویا، بزان درآمد بزان وتیا، بپام مرگانی بانگ وازاں، بپام مرگانی بانگ وازاں، گڑا مسلمانیا تو پامے، گڑا تو پامے خدائے ذاتا، گڑا تو پامے خدائے ذاتا۔